mangken ingsun ngukuhang dewasa ayu. Inggih sane mangkin titiang ngaryawakang galahe sane utama puniki ring idadane sareng sami. Kawit wonten warsa Galahe sane becik puniki anggen titiang wit warsa. warsa krama Indo Jati. Inggih punika pinaka warsa sane anggen oleh krama Hindu sareng sami. Wastan ipun nenten tiyos warsa saking Mungguing wastane inggih punika nenten wenten tiyos warsa saged. Sami ingkut munut wacanan Sang Prabu. Inggih maka sami raris ingkup inggih punika mundut sekadi wacanan ide Sang Prabu. Raris ngawit nikah punika mawinan ngawit rarina punika raris saluring krama Hindu ring jagate medwe warsa sane kasungkemian. krama Hindu nganggen warsi Saluruhing krama Hindu ring jagate medwe warsa sane kasungkemian. inggih ipun neka bawang warsa saking Inggih punika raris kakukuhan nganggen wastan wangsa sane medwe yasa luwih nenten wenten sakewastane. kudang warsa was punika Inggih ring sampune kudang warsa suwene wusan punika agama Hindu raris lantur dartayang titiang
indik agama Hindu druyani ngelimbat maring Nusantara agama Hindu punika raris ngelimak nyantos rawuh ring Nusantara daler ngangge saka warsi agama Hindu ring Nusantara punika taler ngangon warsa saged warsa anyar tanggil raris kalaning rawuh warsa saged anyar ring tanggal pisan sanggara antuk nyepi suwung krama Hindu ring Bali nyangkre antuk nyuwung sepi mawenan dawag punika sanduk-anduk punika kesangre antuk nyuwung wiyaden nyepi kocapang raina nyepi raris ring raina punika kebaosang rerainan nyepi mangga tumus ngiring punika tembangan mangda sami tatas sane mangkin ngiring indiki punika darah